अहानबदा हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउसिंग थमजरी भारत की हानि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की मरफुग तारामरी सुबा मपोक नुमित का मरी लेना प्राइम मिनिस्टर यावना लुसिंग कयाने इकाई खुमनब उठ्रे अमदी मणिपुर की सिंग अमदी तंपाकी मफम सिंगदा क्रिसमस कुंभई हराव तयामना पांगथोकनरी खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाउ मियंग ताबिरिबे सिंगबु बिट्याबते मैंग लंबमना तारामना ओक्चरी अमदी पाउ संदोकना पिजरी भारत की हानि की प्राइम मिनिस्टर ओरंबा लैखिद्रबा अटल बिहारी वाजपेयी की मरफुग तारामरी सुबह मपोक कुमोन नुमित का मरी लेना ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अमदी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह यावना भारत के लुचिंगबा कयाना राष्ट्रीय समिति स्थल मनाक्ता लैबा लैखिद्रबगी निंगसिंग खुबमदा हाइकट लैकट तमदुना इकाई खुमनब उठ्रे थौरम असिगा मरी लेना लैखिद्रबा हानि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की मफमदा इकाई खुमनबा उतुना सैदेव अटल हाइबा निंगसिंग खुबम अमसु कटखी हाइरिबा निंगसिंग खुबम असि लोक सभा के स्पीकर सुमित्रा महाजनना यंगसिनबगी थौदांग लौगदौरी मणिपुर की सिंग अमदी तंपाकी मफम सिंगदा क्रिसमस कुमई हराव तयामना पांगथोकनरी कुमई असिगा मरी लेना क्रिस्टियन लाइनिंग चटपसिंगना अयुक अंगनबदगी चर्च कादुना क्रिसमस कैरोल सकनखी लोइनना गॉस्पेल अमदी बाइबल पादुना मपु माना कथोकलंबा अमदी महाकी पाउताकपु निंगसिंगनखी डेमोक्रेसी चटपा लैबाक अमा ओइने लमदम असिदा लैरिबा क्रिस्टियन लाइनिंग चटलिबा मितै सिंगनसु कुमई असिदा सर्व यादुना अपुनबगी सक्तमबु हेना मसक थोकहल्ली प्रभु जीसुना मालेमदा खोंदारकपगी क्रिसमस की थौरम डिसिपल मेकिंग मूवमेंट चर्च हैरांगी थोंग माइबम लैकाइदसु पांगथोखरे चर्च असिगे पास्टर मनी खोम्बिगे युमदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा मपु मागी मिंखै सक्सोंदुना प्रभु जीसुबु निंगसिंखी क्रिसमस कुमई असिगा मरी लेना मणिपुर की सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन कया के अपेक्स बॉडी ओरिबा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलैपाक अमदी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की माइकैदगिसु याइफा पाउजल पिरकली अखोई मालेमदा हिंगमिनरिबा मियोइबा हाइबा अखोई सिगी मरकसिदा अमना अमबु थाजनदबा अमना अमबु तुहनबा अमना अमबु अखोई रेस्पेक्ट तौनदबा मवोंग मयाम अमा लैबे मनुंगदा मणिपुरदसु अदुगुमदबा अखोई मियोई कांगलुप मयाम सिंगसिदा आइगे हाइबा वाखलोनसिना मांगदा थमगांदा अखोई मयाम सिंगसि नोंमगी अमगा अमगा थाजनदबगी चांगसि हेना हेंगलकपदुना प्रॉब्लम कया अमा ओहेलै अदुना अखोइना शांति पामेदि हायरगा आइगी वाखलसिना अदुगुमदबा शांति की लंबेलसे अइना करमना होंदोकदगे हाइबगी वाखलोनदुदि नोंमत खंदरुदे अखोई ईश्वरना पिबीबा पाउताक अखोई नुंसिनौ हाइबा वाफमदो अखोई मसेन अमगा अमगा नुंसिनबगी वाखलोनदा लमजिंग ओइरगांदा अखोई पुन्ना चमिनसी पुन्ना चौखमिनसी पुन्ना हिंगमिनसी हाइबसे प्रभु जीसु ख्रिस्ट की मफमदा अखोई पुन्नमकना थौमिनसी हाइबसी अमुकोगी माइकैदगी नोलुकना थमजरे यीशु क्राइस्ट की मपोक नुमित असिदा अखोई मालेम की मफम खुदिमुक्ता सिनबा थुंगना अखोई सेलिब्रेट तौरिबा सुमना अखोई लमदम सिदसु क्रिस्टियन धर्मबु पामजबा अदुगा क्रिस्टियन की यीशु क्राइस्ट बु नुंगजबा माबु थाजजबा मिपुम खुदिमंगना मसिगी नुमित असिना लाकपदा कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलैपाकी माइकैदगी हेना साखतबा हेना फबा इंग तप्पा अमसुंग लमदम सिदा अखोई मसेल तोंगान लैनरिबु वखल मयाम सिंगसे लोइना हुंतोखरेगे हायरागा अखोई अचुम इमा मतिगी मचानी अखोई पुनमक अमखक्तनी हैबगी वाखलोन अदो ngasiगी नुमित असिदा अखोगी पोखिबा अदुगुम्बा इपाइबुंग जीसु कृष्ण अखोई खुदुमुक्ता वखलदो अदुगुम्बा अपा वखलदो सिलहनबिरसनु हैबु वफम ममा कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कंगलैपाकी माइकैदगी हाइजरी प्रभु जीसु ख्रिस्ट की मपोक कुमोन लापसिदा अखोगी मणिपुर मियामदा अखोगी फुरुप अमगा अमगगी मरक्ता नुंसी चानबा अमगा अमगी अखोगी खेनब थमदबा अचौबा फुरुपना अपिक फुरुप योसनदबा कोई धर्म की खेनब थमदबा अखोगी चप मानबा वखलोल अदुदा मणिपुर तंगदु लैताबा मिहात मिपुर लैताबा अदुम्बा लमदम अमा ओरसनु हाइबसी प्रभु जीसु ख्रिस्ट की पुंगनिंग इंथबा पाप की लंबीदगी नाथैरगा चटपा अखोगी शांति लैबा अदुगुम पुनसिरोल अमा खुनाय अमा पोरप ngamba ओरसनु हाइबसी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की माइकैदगी पाउजेल असी पिजरी
अमरोमदा कुम्हई असिगा मरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस नसु पुलिस अमदी प्रजा अनेगी मरी फगत हनबगे पांदमदा फाइलेंग अमदी कोटलैंड गी मियामदा चाननब पोटलम अमदी सेटनब फिरोल कया खुदोल तमखी Student Union Manipurna All Manipur Working Journalists Union की President Bojendra Ningomba Moral Ground दा फम थादो कदबनी हाइबा वाफम याउना वाकत खोंगजंग कया संगसिल लखिबगी अमदी सोशल मीडिया दा मीडिया फर्टिनिटी अमदी अमजुबु करेम कथाई नब वाफम कया फोंदोक नरकलिबा असिगी मतंग दा पाउचे सिंगी एडिटर सिंगी बॉडी अमा ओइरिबा एडिटर गिल मणिपुर याउना ngasi Manipur Press Club ta amjugi general body mi pham pangthokli panbayabadi ngasi gi mi pham asna register cooperative society dagi registration handokna ba wafam su khanaraba yai The Cham Pauche ki Jiribam correspondent Oiramba Rongmai community ki senior journalist Jacob Panmai ngarang laikhidre mahakna laikhidabada The Cham ki editor su Oiriba Manipur Hills Journalist Union ki president Ramkung Panmai na nungai taba phongdok paga loinana laikhidrabagi imung manungi awabada su saruk yari hairaduna isorna sanbibo oisanu hairi Makha taba pau pidringe gi mamangda break macha matang lozari Chak chabanangonda ay githamoy se pidana luwa wakana da piruni sige paje balana sa ga dehan phajawa ay na sai sakpa luwa wakana da piruni wow that's great yang phajai bala saklap bale bullet nung may bullet ni ay nanahaki Roshan gi future wife oi gadaba nupi sina karamba character change gadaba no mayam taram doini sai matang se ko khaba khan ba hoiro answer pi doini bogdi lai khalli hai tare boko khaba se kan noi sang khalla lai ri chamani karamba hanji ge na kan sen ba nupi ma ba ai di matam khara wani Second Sheikh Babu Macha Memorial 7-a-side Men's Open Football Tournament 2018 sponsored by Sheikh Babu Macha Memorial Trust. Venue Princeton International School Football Ground, Khetri Awang Lekai, Khetrigao, Imphal East, Manipur. Opening ceremony on Saturday 29 December 2018. Chief guest Mohammad Nur Rahman Sheikh, IFS Consul General of India, Jeddah. Prizes: champion ₹1 lakh with running trophy, first runners-up, second runners-up, best player, best goalkeeper, golden boot, fair play team, hero of the match. Every match, admission form available for free. Last date of form submission 28 December 2018. Contact number 7629025096 and 9077443233. Blue Scent Christmas and New Year offer sale. Come and grab this offer. Pick any items and get 50% flat discount. Offer valid till 10 January 2019. Blue Scent exclusive showroom, Changangai Ghari Airport Road, Imphal. DS Enterprises Kaisamthong na Sinzaba Winter Festival. Kwakatel Tidim Ground da Anobu Chahigi Haraw Nungay Marakta Pangthok Lagani. Pukning Singsinangay Oiraba International Stall Sing Indigenous Food Item Handloom and Handicraft Angang Sing na Kalak Charaba Tongan ba Item Sing VIP Store Asna Sing ba kaya asna Festival asigi top pa Saktam Oiri. Lengsing View, Sarukya View, DS Enterprises, Kaisamthonggi Winter Festival, Kwakatel Tedim Ground, December 13 tagi.
Admission open. Little House Preschool, Singjamai Sograkpam Laikai. Admission open for 2019-2020 session. Facilities available. Day boarding, real-life activity-based teaching. Student-teacher ratio for pre-nursery 6:1. Nursery to class 1 24:1. For more information, please contact 8787773218. Break ki matunga taram nokchari amadi pau makata na pizari. Bharat ta lairiba Muslim sing yenglaga triple talak sogat kani haina Andhra Pradesh ke Chief Minister Chandrababu Naidu na All India Muslim Law Board ta thazaba pikre wafam singarang board ki delegate kangbu amaga unaba amada phongdo khibani delegate kangbu aduna Prime Minister Narendra Modi na luchingba lengak asina rajniti ki khudong chaba launaba hotnabada Muslim singi chahi lisingam ga samri hena luhong khongdong bagi satnebi asi hongdok pa pamle haina wakat ki amadi political party ayamba propose Muslim Women Bill listing in Taranipan Asigi Mayokta Lepli Bani proposed bill Asina triple talakta Yumpham Oiraga Nupi Sing the Makogi Mapuraba Singu Chairak Piba Yabagi Wafam Yauribani Masi Sangbidhan Piriba Miwe Bigi Hakpu Kongau Nabani Hainasu Chief Minister the Wakat Ki Lonena Muslim Singi Yang Biduna December Kuntareta Pamgadoriba Parliament Mi Pam Mamangda Bill Asi Kanabina Wafamsu Tamlaki Hairi. Brahmaputra Trail Mathakta Sariba, Bharat ki khwaidagi sangba rail amadi road bridge, Bogeybill Bridge ngasi Prime Minister Narendra Modi na sangaragani. Brahmaputra Mathakta Sariba thong asina Assam ki kha thangba Dibrugarh amadi awang thangba Dhemaji ga samnahan doribani thong asina mathau tauba haurabadi China gi lamkhai gi saruk ki ngaksel kanglonda khumang sausinba ngambata natana rail amadi road ta chatliba jatri singda mafam Sanghan Laroi, Ahanba passenger train su ngasi Prime Minister na lamtharagani. Panbayabade, kilometer maris hena sangliba, thong asi English singam ga samapan marfu mangada, kudyak pinakiba Assam Accord ki saruk ama oiribani, thong asi sanabagidamag Prime Minister Haisti Debe Gaurana, kumja lisingam ga samapan marfu tarat ki January kunitoida, urep uyung tamlambani. Aduga, thong asi shaba hobagi ayabana, kumja lisingani ga anigi April ki tang kunma thoida, Prime Minister Oiramba, Lake Hyderabad Atal Bihari Bajpayina Piram Khibani. Mamangi Chayolda, Indonesia da Tokiba Achawa Tsunami Amada Yamdrabada Mioi, Chahumgo Humdra Humdo Sikraba Matung, Itat Aduda Amuka Hana Tsunami Lakba Yabagi Akiba Lady, Maram Aduna, Indonesia authorities singna Tangzanumita, Pokai Kiba Magi Sing, Adugi Akoiba Amadi, Samudra Mapanda, Kundaduna Lady Bamio Singbu, Mapamdu Tadokuna Amasung Sexana Lainanaba, Kangan Kre Hairi. Ngasi phong ki ba pause singda kari maro ipa pau yauri bagi haibado amuktang punna khangminasi. Sangai Express PMGSY gi lambi sembagi thabak taptharagli black topping gi thabak single layer da sathare Congress na wangang da protest rally chatkre Baumi Jacob Laikhidre awawa phongdok naragli January 18 dagi harau kumai thingle Sen gi demand da sinmi ama fakre Pokna firm Rafael scam case Government na Supreme Court fawwa lana lamjing le haiduna Congress na rally chatkre Hanagi Chief Minister na su BJP gi government si dictator gi mawong ni haikre Tampaka tainaba chingsingda achau-achauba upambi chara sing tharagani Shyam Kumar Media na tumin na laithoi hairakpagi matangda Editors Guild na khanakre Huyen Lan Pau Lengak na lanai miyoi gi computer da meeting changlakpagi mayokta PIL thangatkre NDN na Supreme Court ta fawba namthak tawbasina miyamdadi kari tawgani ibobi Council da register tawdrabadi director oiba yadabagi kanglon lei Tharoism thogdoki matangda court charge sheet lankhatlakle Sana Leibak NDN na Supreme Court ta namthak tawre ibobi Afafata nainabadi khangba ngamgani losingba singbu usit thawoidabadi yaroi Chief Minister Umang hengat hanaba thaurang lakhutkani Shyam Kumar Karishu tawningai leite Editors Guild Manipur Ichel Express Democracy dadi miyam haibasina pumnamakki mathakta lairibani ibobi NDA government na Supreme Court fulana lamjingi haiduna MPCC na Imphal da khongjang changsinkhre Myanmar ga tainariba nambasi khulenda market set hangdokre umangda lairiba jibasing environment amadi nat ki chanavi ngaknaba hodnasi Shyam Kumar maitei pangal singbu hanthana yengbibagi thawongni BJP na makata na sasan pairabadi development purakani Iraibak
Furuk khudimang masagi traditional cultural heritage ngangnaba hotnagadabani. Shyam Kumar. Supreme Court fawa lana lamjinglaba asinadi micham prajadi kari oigani. Oiwobi. Christmas kumhaigi yaifa paujel piragli. अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना थमजरी भारत के हानगी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की मरफुग तरामरी सुबह मपोक नुमत का मरी लेना प्राइम मिनिस्टर यावना लुसिंग कयाने इकाई खुमनब उठ्रे अमदी मणिपुर की सिंह अमदी तंपाक की मफम सिंगदा क्रिसमस कुमहई हराव तयामना पांगथोकनरी हौजकिदी मणिपुरी पाव मतंग लोइसिनजरे अहेनबा पावगा लोइनना निमिदांग पुंग मापलदा मु फंगबिगनी